Umurage TV. Turashimira Imana yuko tukiri mu minembwe, turashimira Imana yuko ikiturinze, turashimira abagira neza bacu bakomeje kudufasha. Uyu munsi turi kumwe n'abavyeyi guturuka ku Runundu, abandi bavuye Runundu rya kabiri baje kwakira imfashanyo yatanzwe na ministere ya Twita International Reconciliation Ministry ihagarariwe n'umwungeri Pastori Bizimana Macumu Yohana. Si yambere akora, yagiye akora inshuro nyinshi afatikanije n'iyo ministere ndetse n'itorero ayoboye. Uyu munsi rero kuba iyo ministere ahagarariye batekereje kudufasha bagasura abantu muri ibi bihe by'intambara twahuye navyo, turabashimiye. Twongeye kuvuga ngo Imana ibaheze imigisha. Twakiriye imfashanyo yanyu ya 170 cy'amadolari zaguze imifuko 29 ya ibashije guhabwa iyo miryango 52. Turabashimiye. Nubundi mukomeze mufashe, murabyumva bene data bagiye kumuramvya, haragoye no kugera n'ibi byo kurya, ariko kandi mukomeze mufashe mushigikire. Ikibazo tufite kiracaremereye ariko kandi kizarangira, kandi twizeye Imana n'amasengesho mudusengera n'ubufasha mudufasha, turizera neza ko hari impinduka zizagenda. Ni gute mubona ibibazo biri hagati mu baturage bindi bishobora gufashwa kuri none? Hano hari ibibazo bitari bike, urabona mu ntambara twagiye tugira hariho abantu bagiye basahugwa. Uyu munsi twari kuvuga ikibazo cy'ibiryo, ariko kubw'intambara twahuye navyo nayo abantu barasahuwe ibyo kurya byabo, ndetse basahugwa n'ibintu byo mu mazu. Urabona hariho abantu amamatora umuntu yaza ahunga gahunga uko yakabaye, nta mahuzu, nta mamatora, ibikoresho byo mu mazu, ibyo byinshi byaragiye. Aba bantu bakoze ikintu cy'indashikirwa cyane, ikintu gikomeje cyo gutanga amafaranga ngana gutya, bakoresheje $160 na 70 zahashe udupfuko 29. Uyu munsi hafashe ingo 58 muhaye mubona zihagaze ahangaha zakeneye gufata aya mafu bazaniwe. Nukuri bene data tubasabiye umugisha mwinshi ku mirimo muri mu gukora myinshi, mukora mu mifuka yanyu, mukora utuzi tutazi, ariko mukemera kuko mwokora utuzi tukadusangira namwe. Imana ibaheze umugisha mwese aho mutuye, ihanganye tukaguma aha hantu. Imana ibaheze umugisha. Turashimira ishirahamwe rya bene data, cyane cyane turashimira ishirahamwe rya bene data rya Yohana Bizimana Pasiteri wacu. Iyo yagiye ubwenge yajanye yabukuye mu minembwe, ntabwo yabugiriye iriya, yabukuye mu minembwe. Ibyo byose turabishimira kuko iriya bagiye batigeze baduta. Niko umurinzi yaravuze ngo ntabwo yaturetse, ntabwo yatwibagiwe. Nubwo bimeze gutya abana bacu ntibadutaye. Ibyishimo byabo ni twebwe, ibyishimo byabo nuko babona duhagaze ahantu twaje gufata ino mfashanyo yabo. Icyo tubasabira, turabasabira ibihe byiza, turabasabira umugisha ku Mana. Twe ntaco twobaha, ariko igihe nikigera, igihe tuzahembekwa iki gihugu, bahe bagaruka bagasanga turi muri iki gihugu, tuzafatikanya ibihembo nabo byaha mu isi, dufatikanya ibihembo zo mu ijuru. Turabasabira ibihe byiza, Imana ibaduhera umugisha. Umurage TV.